vau thlani somni pariat ninga ni ani a tun trum chu kan content kan thlak dang lam deuh hlek dona India tui hnuai long pariat le indo long som thum rual tui fin riata tui an han chek per chuai mai chu pui ve takani hemi chungchang hi video bultan nan kan hmang ve thungang China chok point bula India submarine pariat tun nai ni chung khan Indian Navy chuan tui hnuai long lama an thiam na le an chakna an pholanga a tui hnuai long pariat chu Western Indian Ocean region a chet latira kumsom thum chunga avoi khatna ani Scorpid tui hnuai long pakhat chu Andaman Nicobar Islands sa akala China tana chok point poimo tak mai Malacca Strait a Italian kwal bok Indian Navy submarine ral tu thei chekwal hian a thil tum le theina aron pho chuaka submarine te hian thufing pakhatan nei chu tuipuya chuan long chin hi a oma tui hnuai long le a target ti ani media lama thuleng wak tam tak oma se China tui hnuai long sipai platform somsari paruk SSBN ballistic missile submarine mang theite SSN nuclear power attack submarine som pathum SSK diesel electric submarine somnga panga te chu India operational submarine tan chuan alalian hret ometi in media lama the darani bok car top khan Calvary class Scorpid tui hnuai long hian Eastern Indian Ocean region a Indian base nungber INS bus chu avoi khatna na thlenga Calvary class tui hnuai long te tan chuan thil poimo takani lain Indian Navy te thlen thei hlat zong ti chiang tu ani boka Chinese tui hnuai long te hian Indian Ocean region a hak an ron zo mekani kumsang ni somni pathum November thla khan PLA Navy Type 093 Song class diesel electric submarine hian Western Indian Ocean region a Pakistan Navy nen Joint Maritime Patrol an ron nei nge ani kha March ni somni pali khan Indian Navy chuan Calvary class submarine chu Andaman group of islands sa India chimlam longcholna mun Campbell Bay atlo thu puanga he longcholna mun hian Strait of Malacca patrol anaya helai mun hi Indian Ocean le South China Sea thunzom tu sea lane ani a tuipui ring rek narrow lane hi China tan chuan economic le sipai chet latna lama po poimo hle ani Campbell Bay thliar kar hi Indonesia marlam kilometer za somli panga chawahla ani a Great Nicobar le Indonesia thliar kar Sumatra in kar 6-degree shipping channel chu athunun thayani hei hi he class a submarine ina he strategic port atlo masak berani a Indian Navy in mainland atrangal hlatak athlen theina fin fia tu ani India chuan he thliar kara airstrip pakhat INS Basaran wai chu ti Java hei hian Boeing P8 a yang tuipui lam vil tu thlona chetna apui don ani kumsang ni somni panhi khan Indian Air Force IAF a C-130J special operation thlona chu INS Basa hian alo tum to nge official pakhat taming tarlan du lo chuan Chinese te hian an diesel tui hnuai long te chu Indian Ocean region a an ron chet latir fova Indian submarine ina Andaman le Nicobar a thlen voi khatna ni lova Campbell Bay hi India ram chunga tanga kilometer sang khat zanga hla omania hei hi atlang puin Indian Navy ina Gulf of Aden bula tuipui suam manglaka be pui thlakna anti-piracy operation an nei lain paradrop mangin marine commando te India chuan alo tir lut to ani March ni som panga khan Indian Navy chuan chimlam tuipui kama an tui hnuai long pot thala kan ti chuaka tun hnaya Arabian Sea exercise an nei zota ka khan tui hnuai long pariat te chu India tuipuya hian an chekwal velani hemi ma hian Indian Navy Chief Admiral Hari Kumar chuan Indian Navy chuan rualin IOR mun rang an hathona tur conventional submarine som pakhat ada thua soi tuna India tui hnuai long pariat ten operational sankalpan kalpui hian tuipuya himna le muanna a om theinan na tho chhun zom zela tul zia pholanga tuipui mun ranga tui hnuai long som pakhat le indo long som thum kan naya
hei hian tuipui ven uluk ngai na zual na hmun zong zong a huam vek ani ti in Navy Chief chuan a sawi hei hi kumsom hnih kal ta chhunga Indian Navy ta na tuinhuai lawng hman tam ber ani a submarine arm hian chakna tla hniam na in accident te pawh a tawk fo conventional submarine somhnih pali momo na ne na khai khin chuan Indian submarine fleet hian tuinhuai lawng som paruk chawan la neya tun hnaya siam thar paruk ti lawa chuan abak zong hi kumsom thum chuanga upato vekan ni a the commission hlihlon hun hnai to vekan ni Beijing hian Indo-Pacific a abik takin Indian Ocean region thunun atum chungchanga ma alana sa hleya heti la hian India in tuinhuai lawng a hman theina chu ala rei lo hle thung conventional som paruk chawanaya SSBN anti tuinhuai lawng atanga ICBM ka chhuwa theina INS arihan pakhat chau India chuan a kol boka Russia atanga a ho li sa alak SSN Akula class submarine pakhat chu alaron thleng ri don lo bokani Indian conventional submarine fleet a hian Scorpio class France siam panga HDW Germany siam pali Kilo class Russian siam pasari an oma Scorpio class tangpo commission tura ruam man mekani Boruak muanama omlai chuan tuinhuai lawng fleet mun thuma thena mun khat chau tuipuya da tura ngayani Indolaya mo buaina omlai in lawng tam jok da tura ni thung Chinese Navy hian an fleet a tuinhuai lawng dalu beltumin man son mai baka India thenam Pakistan chuan technology thar berber manga thuam lo tum ve mek Indian Navy in AIP technology a man hian an fleet chu Pakistan a indin mun thazo ka ada dona France Agosta 90B pathum PNS Khalid Saad le Hamza te chu AIP manga siam vekani a Pakistan hian kumsang hele somni pathum top lama chuan US dollar tluk le ding on nga a anin rem na hnuaya hian China tuinhuai lawng 1 class AIP power submarine pariat adong thei don ani na kumlama chuan Indian Navy te hian fleet a conventional submarine som pasari an nei to tura ngayani Russia tuinhuai lawng India ina alei sangkha zakwa somriat chawa commission ni in an upato hloma pakhat chu ti to pani to a pani na chu siam thata niya Myanmar sipai te hna pe kan lo ni to a pathum na chu kumsang hele som pathum khan accident wangin a chhia tuinhuai lama pilbo Chinese undersea fleet hi a quantity le quality lama na sa takin a pung chho zela avoi khatna atan China chuan tuipuya nuclear ral thuam nei tuinhuai lawng pakhata deploy mek hemi ne na khai khin chuan Indian submarine program hi a thang chak hle ani Indian Navy chuan project 75I nuaya hian conventional diesel submarine paruk dang siam belantum dilan zia nuwa Scorpio class submarine masaber Indian Navy fleet a lut tur khan kumsom le pakhat chung zetangaya khatiang ngai tu chuan project 75I nuaya submarine siam tur hian kumsom tela vei theidon ni in an ngai ani har satna pakhat chu India hian kumsom nga chung zet tuinhuai lawng khal to ma se tuinhuai lawng design le siam konga ala hnufum viau thung heti la hian Israel Hamas Indonesia somsari palina ni ta a IAF chuan thuk zokin Lebanon a chetan la Hezbollah rocket la wangin Israel mi pakhat athi Israel ramri Kiryat Shimona industrial zone lama Hezbollah chuan rocket an kap pheya heta hian building a kap fuwa building chimkar atanga lak chhu ani hnuwa kumsom ni panga mi chu thi apuan ani nimin khan IDF chuan Hamas le Israel indona kara Lebanon a be pui thlak na an kalpuya indona chuan hnuwa Lebanon an mu thuk beralani Israel ramri atanga kilometer za som vela hla a Israel indo thlona an thlok lut zuai mai Israel Air Force hian nimin jing khovar ma khan Syria mar chaklama air strike an nei boka tun hnaya West Bank a firfiak te ta naral thuam changkang tol ruk tumna in hnam hnoi Iran thlo phelle an hmun ma te bei an ni Iran Unit 4000 Islamic Revolutionary Guard Corps Intelligence Organization a Special Operation Division le Syria rama IRGC Quds Force a Special Operation Unit
Unit 18840 tia hriat member te chu Israel chuan wei bo atum ru hle West Bank khopui janina Israel sipai te ne na jan kha chunga inka na Palestinian thiza chu pathum mantling to nimin sing khan IDF chuan Gaza City a Shifa Hospital an bei chhun zom zel thu an puanga nikhatkal ta chung khan sipai te chuan silai keng mi thanhem te kan that le towa ral thuam po an man tian soya nimin khan IDF chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad operative te video footage ati chuaka firfiak Polten Hospital chu firfiak bei pui thlak na mun pueta na an man dan chipcher taken Israel lam chuan an tar lang Israel Defense Force top spokesman chuan Hamas military wing deputy commander Marwan Isa chu tun thlatir lam khan Central Gaza Strip a Israel airstrike athi ti an lo nem het to bok heti lai hian Russian Foreign Ministry chuan Islamic State in Moscow laka be puyan thlak thei chu rin harsa an ti thu asoi Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan kartin press briefing anaya Islamic State hian kar masa jirtop ni khan Moscow concert hall a be puya thlak na za somli ayatlem lo thi na chu za somli ayatlem lo thi na an kal puina chu anti ani rin harsa anti thu asoi Russia official te chuan khotlangram intelligence ten IC sin poi khoina an thlen nia soi chu an ring hlel ni in na soya hei hi an mani pol ngai Islamic help pol chuan anti ani thu an mo phurna ani thu an lo soi to Ukraine le khotlangram te US le UK talin he Russia mi pui za somli vel thi na hian chanvo an nei vek kan ring ti in Russia lam man ron tong chuak to ani Ukraine chuan Russia in pui khoina in rol nia pu na chuan hiala US friends chuan he pui khoina thlen tu hi ISIS an ni thu fin fiana intelligence an nei thu an soya nimin khan UK Foreign Secretary David Cameron chuan Russia in Ukraine le khotlangram anin rol nia soi chu thu om zanei lo hulhual atar nonsense ti in na soya he buena hi azwal zel lo ram be seila Russia versus NATO boruak in ep chhome ka he thil thleng hian ati vung chawa so khok tur hi soi thui ngam po ni lovani ole Israel ka khovel mita fule ta thup mai Hamas le Israel in ram na tura in biak na chuan omzia anei thei ta lo chu ni bera UN ro rela US jet na awangin Israel le US in kara that lutuk lo la yani boknen Hamas lam chuan an du dan le an din na chu alangai reng tian soya Gaza atanga abaw bang lawa Israel sipai nu kir vekta Gaza mi puitan chia nom na a hruai kir le vek tur ten chu chuan thil phu tani thu an soya chu tiang chu ti hlotlin chia Israel chuan angai lo chu tianga boruak ka ommek lai chuan Rafah Israel hian operation anei thut mayang ti khovelin a hlau thong hle ani kan soi photo ang khan Rafah hi indona awanga Gaza mi pui maktadoi tel tlan khom na ania Israel in Rafah hi abei lo chuan Hamas hel battalion palivel omna chu ne an ni don lo tina nia ne an ni lo chuan Hamas nuai bo an tum na chu a hlotling thei don lovani ma se US le Israel ran tu ram tele khovel sarkar tamjok chuan Israel chu Rafah lama chelo tur le be pui thlak lo turin an norve mek chu tiang chuan Israel chu ngen ni ma se deal a hlo chham ta nia alan ta ka wang hian Israel hi che thei reng an ni towa Rafah be phalna Israel war cabinet chuan lo pom fel to bokani kha Israel hian ni zan lam khan Rafah in pathum ma boma thlaka hei hi Gaza Strip chim lam sir mi pui in hum nan hung ber Israel hian ni zan lam khan Rafah in pathum a boma thlaka hei hian Gaza Strip chim lam sir mi pui in hum na hung bera Israel hian be puya thlak tak do nem ni ti in an hlau thong hle airstrike zinga pakhata hian indo thlona chetna hian chung ko pakhata tangin mi som pakhatan thi ni in Gaza health official te chuan an soi heti lai hian Israelina a op West Bank a
Gaza indo na kalpui ani rualin he hmuna po hian thisen chuana zual hle a zan khat chunga Jenny na beipui thlak na Palestinian mi pathum an thia midang pali an hliam ni in Palestinian Health Ministry chuan a soi Israel in Hamas sinan en kol Gaza a beipui thlak na hian Palestinian mi singthum sang ni velan thi to ni in Gaza Health Ministry chuan an tar langa mithi dang sang tel chu in chimkara an latom lak chhualawin an lo om mek ani ti in an soi Rafah chimlam dewa Israel sipai te chuan Khan Yunis hadam doi in lian pani Al Amal le Nasar Hospital te chu karma satop lam khan an lo dang ping to a Enclave hadam doi in lian ber Al Shifa chunga Israel sipai an la chemek zel boka kar khat chung Al Shifa hi Israel sipai ten an lu chil ta ani Israel chuan hospital hi Hamas fighter ten an mang ni in a soya hei hi Hamas le medical staff te chuan an hnial thung Israel sipai te chuan Al Shifa indo na fighter zatam tak thatin an man le to ti an soi Al Shifa bulvela bompuak hi top ngai lawa chung lama tanga mai khu ron chuak kan hmuwa building chung lama Israel sniper te awangin building chung lama Israel sniper te awangin metar zatam takalla akong puya po tu man cha chuak ngam lo ni in Palestinian lam chuan an soi ve thung ani ole khati chin kha tu na tan chuan ni le ta phot sela thu thar jok nen kan ron kir le do na min lo ngai chang le vek don nia